slikamo malo telefon. Ovako. Evo ga šank. Dobre. Šta je ovo ovdje, ajde kaži. To je svemirski brod. Zađe vama lepo ljudski. Da ti objasnim. Jasno. Ovo je krug. Da. Tu ima jedna polica i još jedna dole za piće. Reduje. Tu će jedan sedi sjelica i ovdje ideš patovat. Sve ovako. Tu. Koje boje? Ovdje žuta i ide na ranjasta. Kao na tamo. I kao ova žuta. Ovo. Aha. Ovdje idu 3 sedike. 1, 2, 3. I ideš patovat. Dobro. Ovo ti je polica za televizor. Tu. Gdje ide televizor? Tu gore? LCD, DVD, zvučnjaci, woofer, Ovo šta je gore? Evo ti je pušteni telefon. Ovo, sad. Evo kako baca. Da. Vidiš. Usijeno kao, a? Normalno, to još sijemo ja i Milovan, ali Ko je taj? taj tamo. Jaksi. Jaksi. Dobro, gasi. Ovo je goreni frižder. A hodnik šta je to tamo? Hodnik je zelena boja. Pali svjetlo bi? Dobro, jako sve. Sad ću paliti još jedno. Ovo je ritmi stup. Dobro. Dobro. I zadovoljno? Zadovoljan, naravno.